Tigin dress call. Right? Paing Kewa, Opo tamang kaya lipan. belching Doing very good. Kahs In Kol, Kahs In Kol. Ewan po kaya? Kaya nga ko pe. Nawana, Alright. pel na kawangan nyo siya kung tawagin singan. Share, ka-like, share ya ke belching ang esam pero ang share ya nakat-flock kung tawag ke. Wana pel na kayo. Yep. Pro ni cash la. Ara ke belching nas, na-flock na room tigin. Okay. Kulo malap mo itlas ko siya ke belching shu kaksigin gat, ke mo las kay siye. Kadalle shu malalap ke wala na may isi na shishkelen lusom la. Kat fashali fin shak kadin daga, kadin long pon pa. Nagya malutik mo sa inyo, siyam singalya, fosi it nga doon galing nga uli. Sisakukit nga siya nagyang nga, it nga doon na kaya galing nga uli, sisakulit. Na tigin trace ka naman ang pel nagawala daga, akatay. Anak na fin ko, tigin ko mong pa siya. Ay, halong. First mate. Share. Check na share nga. Right, one. Well, met large matagal ke belching ngayon. Yohk. Ay, muna. Mga. Well, kumrala. Kaya dari nga. Kahs In Kol. Well, Alright. tiging. Yohk. Malap. Well, Kulo malalap. Kat share ye. Na ini nagada sum na ke. Ikesh lang program o ke shiproy. Era tigin trace call. Agat taga sram ini cash lap in payment na ke walash. Agat fa fashion me. Ara ke belching ngayon. Tigin trace call. Kata usut pelo. Okay. Rala shiproy in sang ikesh lang. Kulo malap. Along po siya, mga long factor man. Tamang lipan. Na akala milo man. Metigat fast na mate. Wedok lagi belching ngayon. Or laki ngos kaksak las ni kat fakat fast na mate. Nanak na suya. Taga di proy. Belching ngayon. Kachibit pa basta yetong. Kat mo si fan na. Inakala milo pan. Flat lom bola na lalmet met lom. Kaya kachibit pa matayang na ke. Rek mga silo mingi. At kaksakin kong kat papa. Kila malalong gemoulas. Kaya ben ke platform si siyam sangbay sa tang share lang kam ta yewi siya ulan. Kadinge may klan sa plom. Namis lipan we yang. Pafinid tigin makilal finne wang ni ro siya last peki rek malom. Sa kaya siya may kuyas mam dahil na siya laki pelsing. Sa proy la siya kat mo siya. Ingan pa siya lapi banin siya los.
los intensivkun gebelsingi, gebelin yokşalalos, belimatan, gebelin kapsan, gemolti şarkaşlı velos. At kaya si kelos na kewa mampayin da yokşan. At kaksagin kung da kung musikastom na siya. Pwede mo ito yung kasyo, may plus, kung kaya dalawin niya. Los ka mampayin mo mali, Dominas, hospital. Kapin de forfo, siya nakapiye, kirpin ma, kelos, kelos kike. At kaya ka kelos mampayin prison de belsingi, kapata. Agas kapitalos, Paul Silas, Silas, yung kaksagin kung kising kapitalosi. Kumain na ko watal. Administration kinamalap kapata. Second level siyan na peers. Ada ka da wikut siya. Pinakalan nila yan na kay walu wato ito kaniwe. Ngayon. Ang patulad si siya ito mana kay wa. Ano sige kung siya simulit ko na siya. Pag dinawin na naawiyan na nakasin da mga price was na. May siya lang at kung akalan nila mas na loob. Mas tayo si mga matulay ito. Kung pinakang ito mga kaya wala ko na siya. At paksatin po mo siya siya. At hindi ko din precious at kita sa niya. Ang katayalas mamago at bakit kayo mo siya at alam ng bakit kayo. Kumala pang lipan, may vlog ang talasyon. Yung kayong gasta wala announcement pa nga siya vlog ko. Bandi ko, pinay si Lumas. Wala. Tikin tres kal kung kulo na malap ke pro ni kesla. Inuwa na pel na kewa. Pwede wina pro la tikin tres kalan wi shu malap ke mo lash kai shi. Shu kak chicken god. Layla kolal ngon la inuwa na kishin pro ya inus kat ke pel shinge ke aku line to pe. Long gas like ke pel shinge. And one of pel na kewa namnas ngayon awol may klan sa kuyos ke Kahs In Kol na kewa. In pain met lash ko siya. We shall lash met lash na kewa ko siya ke pel shinge. Awal tamlil tikin makil Shaulala, Mr. Shirley Shaulala, Wuslel tikin Triskel Paing siya, Kulo malap tikin ke pro in gasla, ang Shaula kain paing na ke walash mit kushay. Kat we komin kaksagin kat, kaya mo kolash, tustia kat tago, ingen atas stuff in America, and kushay Fred ke pelsinge. Siya pi ako si Luma tefnento ke Fred. And kumarsh weon, la Honolulu, Guam, Hunpe, mainland US, pinaulat ke sabi dito sa papel natin. Ako natin na hindi na tayo nagawa. Kaya ang mga kapatid natin hindi na kapatid. Natin, kapatid, lagi yung report, kaya wala, those people yung counseling market. I think clearly one more user. Negative user because they announcement my especially I like to mark in fact you know comment the coming negative absolutely
yohk species maka talente interested in maka blog lagu saya terus mengenai impact ng bangaw yung dengan sebenarnya masih pun naman masih mo yung ito pala din kwenta din asam from ngayon oran in siya siya kadin masih fun yok ginagawa matlal niyan tuku ke talal lashkal kadin pain matlash nakula nagflokman ngayon awana academy paket tushtat tamlay share le aro sermon la fin Sacramento kellen lo lal push kapin malin mo in mo managawa fin traga patigin treskal at tigin megile masipena well final so muy line sapchin kaya Trump ang kaya katli mo arch mo taga pena nasigia comment kakla ko march ke pelsinge kak me dikia kadin kalim kala ko march ya kung kya siya ke may litigation me interactive Sunday school me study siya bang nagaway creating forth na lang mo here nage orient packaging ito ko yok ni jel tigin treskal din forth mo nagawa na Artlo mo kung niya comment si Luma inakay kat kewa le yok siya. Amo pange sramsramkin guest la pain mat nagawa large we announcement si Luma weng ngai kata sumral tigin treskal lang taga me ara sramsramkin pain lal si vena na ara announcement mo in a first year ke pelching. Tigin treskal finko kata sumne room ke pelching umprat na long ya Sa kalong, lumalap, right second God. One, we matututu yaking it, ang lipan. Ingkain pain ko was kewa ke kasing it. Mga kalendari sisi was mautya kel. Madalis pityo, lumalap ka asluman. Ang pain ko was pe ma eto ka bang wikat ke kasing it. Lumalap ke aslo was kewa matakain kasikat ka wikat. Pray lasan we ko was pe. Arila na yohk siya ka din kain. Tako nage magat ako lako academy ko dayak fa siya kaksakin katke. Mama announcement si luo mo akfa siya lagi Tuesday mga din akon ya ba musing finan taxis ash batiwiyash mapang lakel na sipe William Mungkaya los ash kiblan belching iba inga nakalim ye mela ash viewing sila usitu. Mga istagasyon humal digin makili kaya mano siya nga niloshigayin tunan ko siya malap na siya sa kayawa ang dawal na digin makil masya usi luma kiba mo din wita ke aklo ang kan pain kumpe Stan Solomon kishpin siya na kamto iyak makatash kaya nga website sa siya un naka tumakusupaya mainakay imat sa puyas finan Conyers klik na dashma natayak finan siwos ngayon ko 1 years mangan mo tepe alita ki kasla siya kain yakon nakato moms pa mga tinjagin belsa kat inkan display ye inkan ebe na makfa siya financiero ki weekend singa ki kusha Seattle Gospel Choir our anniversary lalos bawon ko isli ki website ki Facebook lagan ma post pagkatasin betla financiero ni Masya to ko ba na kowos ma kasi siya ki I-94 na ki efin kumrek passport sa Asia na I-94 sa Asia sigum dukot lom ako murek ma employer loman ki kasi siya kun
Na malo in fact na siya ilusterin wala si electronic verification insan ko na klapoy kat kan rek mameriki ilo si tala mesingan pel na kewa kat ayol passport ekla 94 lasha masisayan pa kulos mo apply na ke medical insurance an pel na kewa renew kat sudah nang siya mamakat kalimi pel na kewa pana ke inkain spy my evasem photocopy ke passport lo manin verify la ko may evasem citizenship na income lo man kain verify ke SS lo man nag-address sila in Washington phone number si email si alef shash panangat mama siya yaksyu pelsi ko mo siya nakat kain da gugu ke fin kom yaon mo lime ko siya ak sape lentolung ge wiksi pa malumane ak fashiya ka na matpo si to tem ge ngaden sa si saliki we na pusin met ma-apply mata ko ingi man nga correct ma yun as a community resource specialist kalmeyan pa vinashin ni na si ngayon nang gandun na resource nga na so ye in kain sang information instruction nga kasi kasi wo sing gandut mak palipan bangi announcement nga kan lelen lago ke ipen na mga orain sang akfashi kasha mo tlasha mayen Pebble of Akmakatel Dimben Agastan Gada Gadin shoot the tangibilities resources makain sang kasha mo tlasha kat tika in fact na mo sobray sang basic lang kita hingom demo ilos mushish kanin mangay akin akalimi singan na siya labangan mga taski aklamala Kay lumalap tiging ge me sramsramkin Paing lom shit be ak yohk ki ak konye yen announcement na yohk shube mine na ak fashiya ke pelchinga lumalap ke oye mga mashibe na balakin ke 2021 ke tampelchi wakta kana Seattle story there umale processi insurance kana li yohk shube but age cash push na kung continue roka ikunom na ingena kung gunaw malla kaksigin lo kaksigin ka age penching ne metigat song matawa na ke introduction na ke context na ke mashimagat me ako wana matamlay shirlel da kalami na shik ke 2013 time frame yeshinga ulmasom la daga Shunya Fort Irwin, California. Na order of na service si magadashken eving umloing dana yokshibaga din daga orela may fak orela may sang kulo na singkat broile ke mange yaktas ko na me kakshakin god worship na ingin na focus point lash ingin na ba desum na main speaker lash tikin tres ka lang daga ikweye Jamshok signal dia for signal tolong galing yo. Me pange masih ke fin shop kadin tayo ito met na kayo usong na lom siya uso. Ang afa kain oing ye main kata bela yokshube kata bela kat kanalu ne tari pelinalu kat tuya kara announcement ati usla focus point na ke maluti yo na ke announcement kat som na loma flot na loma us announcement yohk order of service sing ali yohk but second na mana kay waingin na kada ta focus na kaya may reach na when kastan gat pa yohk may usina sikum mo usina sikum misle makatash kenge with that said kada tagal chiba kalwani me slide magat sagat ke tuesday na ke sifalalap ke summer na ke week na key tax na we Laisi nem tolu magat akkalemi ke tuste. Agada somna kya ke pelchinge. To ko yang na mai ka shishetle kata usalla speaker larsha matuti si larsnge tikin tres kalnan daga matawa kemalitiyo na. Nas we ke slide nge akes makin yagat kai sia ke sifala lap masingan pangan fin shock in lame god. Fin shock in lame god. I think on the left side unit 1, unit 2, unit 3 Akas ke unit dat luwing na pag green light. Pag green ya kingen akalim ye fin shop. Akalim ye fin shop pag unit
na leisin a kalkus pagadaskene kodo na phone chinge e art leisin singal tolbi no phone padaske leisin a kalkus kalme leisin nal me kostla la na tari kat sum na ke 24 25 che tikin tres pe le lose pe na sum ne commentary na ke met eta we all with that fin trucking tari lang asian in tago te me cashin kol sasha na tu so na ke 2024 2025 na yen na kat articulation akalgos si fan ba in chewo ke masa in chewo ke masa a si fe shi chi ke shen rian mai tago pe ke me reaching ba fin truck ke kaslan god fin truck ke kaslan god fin truck ke kaslan god na mai reach Fakoloya ki get to stare, Sham Shokshingalia, was equal tolu na ke alingo. Was equal tolu na halingo, na kitak sheba was equal tolu. Pange. Namnas kan we gom riti, Homorea le a karinganya. Ashe attack na shit, the ngafaditi masaplom. And she we gom riti, Homorea le a karinganya. Ashe attack na shit, the ngafaditi masaplom. Abange ngasyan maliti ko lesson tolu maka chunchak na kaya kunayak shupe kata shupe single plural shupe shi ko shupe luoya na ke may akwoye comfort chi na shin much mas la shams koing kunayak shupe ko kata shupe na ke may akwo comfort ke gas American na shin much sa mas la shams koing akluo akate yala efo uke masa po yohk ki shukye masa katlige caching design ke tuste nan mas kan super ridi caching e wona na lev me use kalen ke caching de sakalam yange explain why following the law is more than rule keeping. Explain why following the law is more than rule keeping. Masha flashingan pa shulela shin force alkosh kemer chenye marulena yohk kalmenasum akate ya life. Shulela shin force alkosh kemer chenye marulena yohk kalme nasum akate ya life. Fin shakla shabangan in konusum ke tuste na komtaga kalngelia ke forsignal tolune ke forsalingaul permakun me outline ko faikolosi matikin tres kalili shot na siume a fin shak abangan kadagula but shui kakshigin gat ke gataga shun nitlong me gos na ke pelchinga na wana nga kalemia na manas like share ya matlas na kewa so kawak mong na kewa nda ka belong litisi laltikin tres kalili Royalars iniket lain siyan mat na kewa tamapay mo kayo na siwas-waswalin fakta ke kalan ngan inpoint kat ke pelching. Age pelching ida sumnal tikin tres kal kum kulo no mallap ke arulom ingin apela ka usot su kulo mallap Kaksigin gat. Lalu sila ipangan gui komingkain. Leksyon na orela kasin kaksak pas jin gat lakat kain man o kain to ke pelsinge. Insi damatang na ke kunawan singe. Nga wala dam le lipan ke pel na lois singa alalang si welal. Ay betam le shirle. In kain me we faka ke kasan gat na ke tikin magilil ka we got change el si bad flavor na wusi in we got change in kain akfashi maingi. Kapag nga lutima sikya ke Tuesday kade seven jalia davila na fast na mit na fin ki kalendari
mama lesin ka me lutia ta ka inkain objectively kasi kat ke na pa nga fast na ke introduction I mean kain o ingen na maliban pa ye Lo malla. ay lumalap may fast na Koisfin kita nag source moderate magina fakla da maliban piya nga ilakalim nila idawi Allah finan ko siya we church Allah siya Urek magun kapoy mi kalansak na what was yung international standard lesson commentary sing siya pa lang na Kahs In Kol magadis ke daily feeding daily bread magadis pingano len na kulon siya da maliban ke makadilikas na insial na kayo ilawi insial inkan simla na sin publisher nga na pa announcement sila nga elements na get cash lan god som sila gingen na ko siya ke may Fällen getjun ang ausom bukshinge elosin ganda korrekt maken. Klonshel prestan na vice president ali kaisi kui mat ko lalos mawalalos ngayon. Lemen lansan lemen soap nalikwi kewa ma wim guguke Kahs In Kolan. Lemen skipper Kishben Aro lowos anar kat kan fast mit ke magatash ke men pukshinga valen chafla ke yenge namda si masasya. Again lesson commentary ke introduction ke malutim singiyo. Masi masim lange pa fakla kola nitaye ka power of knowledge. Pangay si mama cliche ko mama shumanyak mer ke mo ana no yesi makat fork na. Na si pensira pa kikat fact mo knowledge is power. Ka tekla siya le yohk ke na katkain me is na vaccine si vena oralim ng lasha nagikain oye kain oye tolu maudaga ke standard lesson commentary na siya kuminuang nakita masimit kan fakla awareness of how we are being misled give us freedom from outside control oye ma usilang na siya kadin kain tekla siya si mafaleng kia pekat laga penkat la nage ingenik sosaya misled in fact la elusi si kosyok la si ma taka sayang mga kum askala sin kain control you aklo sramsramkin nage katkain lamabe faxingen mo possessing the right skill allows a person to lead mut kayan nage katmut ke mo kaya arsanan oye makatatayak ke ilikesla may tsingan kol may tsaye eke kol lalan ersikelen kain tamen edelos lenta lemfelos ka mail kan ba inoreko statements ko benangan katmut ke mo kung ko benis may fact ka information on sugumordi kung sukye siya sukye ngayon ejak panalikiya kasi control na so kasi kung ito ka na siya ka din ito la kope ka din mo ka nag-oye siya nara fact la kat ka in fact mo knowledge is power siya kat ka ni call la fact mo itay ka knowledge can support goodness kat ka ni call la knowledge can support goodness kane pa itay ka in sangkya siya nag-mawowo inakfashiyak le Ikina, in fact, mo knowledge is power. In fact, mo knowledge can support goodness. Nagi goodness singan ga cham ng man knowledge nagi ko ke power. Kadin rek maganin sang tapo ak fashi mawowo. Dikina kadin dikiye mo pangan next ko ma call kat le uskat na nagi meko na fin mo siya nagi masimat ke no rek le. Nara oya si may kadin mo ka nagian pa. La kat kan rek maganda tax singan in masay mo nakimawo o na siya. Kaya chanam ke itay ka knowledge elta ka na siya ke oye ka process ma bang education palut-lut magadita ke system singa. La kung lote la ma ke kung elementary ya ka na ke kung high school so may college ko komis ke kata na oye siya. Talafa kaya lut-luta el attract elusye
El pento ko ema met tuti wowo. El pento ko ema pe taluklutut ma masin sel ki lutoy la ma ke orek makin pe lalmet met inetayla ma. Na pauskat me na ke malutisim singe ke siam siwok singalya. Siam ko maloisim et ki payapal metal nata siya. Siam ko maloisim et ki siam siwok lam nga ulke siam siwok lam nga ulke payapal lang. Siam ko nge kasama Elena pukin poetry man ki payapal nata siya. Esam kan lash puk ongo longos ki payapal natit komo. Na limay ko shin puke oleng matan ngen eltagay nusin na shish ke kasin lalmet mo. Na puklime ko skan pa so Sam pada lutut ke sekum singinge so kas pamalutie ke Wednesday na so Ecclesiastes onlal Solomon. Pangan puklime kos mapuk ketigya mapukin setaya wisdom matakal ke me oleng matan nata siya. Na elmata kadetala so bel buksak singalal kos ke bukon ngolong kos ke babala singalya pagkas longol na longol siye pa Ecclesiastes na unal Solomon no luo na ke discipline singe ke ka chicken ko na lalmet meta anagyat sum na kelituta eloye si makat som kat to siya na kadin sila discipline siya masi madin lutila science lutut ke kas ka nage hearts ma basom nage shawl nage drawings ma ka sculpture ma ka crafts ma makumkain orela ma may utwut ma kaini no yangan makalimye ma production ma ke katlikiya may process of education kain focus ke ma siya luo napakanta ka na siya smisenge ke siam sa kumada lutut kaya nga elta ka in sram na siya ke o iya siya ma fact mo katina ako la katin kain orek makin o iya wo manusia na siya kata o iya makatin molkin napasya ang siya kaya nga ulit ako na kaya nag-introduction siya na nga ni siyang nagkaya siam siya lam nga ul nga lam nga ul siya sin siam nga then akkalemi akla siya sumasla siam siya singalya pasako sin siam nga na mga sikat din nila pinatagay siya mo pa Ash section lime ko kada akkalemi kituste ma siam siya lam nga ul nga me categorize siya ginagya na siam siya ni siya mangal siya fasingal lime ko siyan el pasi sectionan na siya sectionan pa ang luno ki ang itnal luo siya sectionan itnal dolo ni ki al ngalya siya sectionan siya miyaw ni ki siya konkos na siya sigum siya siya singalya patadi ki siya siya wikut kos siya klam ngaul siya matakoy nakatayo na siya ki kasin lem talayak ki mama on in nanaklan kasi na siya mo takmal verticality elena siya pun siya sinsukuan na lang so kasi elena paulo kan may relationship pa so kas na vertical ba relationship lang na singata relationship sige pauang laterally na si kasi pakasian ko may lutigya kasi sa rakin siya mo siya min lament siya min yohk siya kaya no yang katuti ki yohk siya ki wikludari ki puklimegos ki yohk siya na siya ko makadelutut kaya el analem me equivalent na ki oya masikya ki puksye aklimegos ki payabula ki Deuteronomy siya puksye ki pelsi maydal utyak inako sinutyak na kivel nung lenga elena puginon siya imnol siya ma anen tagash lagun in kaksak in God on kaksak erela alupay pangan me ipsi mga ki tagal kemit ki introduction na we mama standard lesson commentary na kalimye sam si wok singalya eltagan dutikat ki oye
Oyema kadin foreign na ke inkain me alena shiki kadin akosten na ke kamen lang gata. When katwin akosten na ke na kapa si mata ko kian pa kate achieve real happiness. Na mayin kaslan gata el paye elas kalena. Narang akong finemata in paye na singkat ege kaslala na skemot kula efela na u askalena si batashkene. Nara taka ke malutising ke sipen disobedience samso kong el taka el sipen na sramsramkin na ke emphasis na ke buklime ko simet ke pa nata siya. Channel 6 Exodus 50 ko sekya. Masa pal Moses siya bang Torah na siya niyan pa Pentateuch. Na sramsram kyan yohk na eslakin kahit pukshin na ke teknidi, na ke mama katara, paye, moral integrity la siya, ma orela, awala, may takain tala, ke kasla siya kat magpaye siya. Ke oye la siya kat kana wala mo, may takan lalfungikat. Dahil, in fay di matlalalfungin na kewa, in kain, isin siya wuwagin kaslan gan. In kain, fungyang na ke, and ace, inkain may ngansi. Ay naging akademia, tamalipan la ay pero kain akademia. Samsu kung ipaloy si mit kipabal nata siya, samsu yung singalia. Samsu kung maftutoy mo ito pa samsu yung singalit kosh. Na samsu kung ilamay yakle kikasi pro, alphabet long luo pa kikasi pro. Na kisamsu kung ngatang na alphabet si madalas mo isla stensa ko, fosal kosh ke. Fin pa alphabet A. Na alphabet A, kasi bet nga nem tawag ke A. Na para bang acrostic sound. Na fin P, sentence algos, na letter si bet nga oyepe, ukwepe na letter alphabet singen. Na ki alphabet luo bagi me, alphabet lan kasi pruo, na line algos bagi ngayon, na longa luo times algos relasyon git na longos. Para lapisin fos ki samsa konge. Samsa konge ay naging akademi na ki patatlelan daligi Israel lagi siya kasten ne esmakle akoste. Dara kung kain me li lakainin oya pa samsa konge takan nutikat kaya. El takan nutikat in kain me kadin ngayon ang liye na ki sram mata ka ki masaplal Moses ka masap Langkat masang na si Moses ke Exodus longo hule. Nikom. Kafin na ke Deuteronomy longo lalkos. Fasya na ke ongo limekos ke pange maya sikyak na siyong kumfin faskin genek langkat. Fasya na ke singalakos. Deuteronomy longo lalkos fasya ke ongo alkos. Akalem yesel nga mga dapatati na ke. Nara kita ka na siya kisam sa konga. Kumeri itila. Fosit ka lime ko sa sramsram ke command nge ka oye makatin mole kun may kasikat na itgalit ko sramsram kun lakatin siwo kun kaslan gata manewusye na si comfort na itgal tolo na galing ko sramsram ke section sima sramsram ke finshak price na ke pelfasho ka fin na ke pel si may losash ke samit ngal siye Aspe section chike sam sifuk singalia ma katutut kun ge victory ital siya. Teacher si ma takan nuti kat ke mola siya. Na teacher si ngan pa kat papa. Ke kaslay kat shikya matala ko siya alun nututen in siya ulash. We alun Wednesday matayan na alun si Sanri alun ke Sanri ki alumit Sanri School edawi. Na we for fascist kind in functions ngayon. Siya katotoy la yohk shibayen matake kaslan gata. Naraki taka na siya kadin liye la kasi amso ng fakla obedience so siya na siya happy life siya na lu siya inner peace siya na siya. Siya makatil na aki aging ganik lala. Na para ina nas commitment sila kom in kan
kaksa ka na bel na kayo mayen suwas lal urek malala paye wengen den ekye na pada ka na siya ka dinale na loang na kisam su kung siya ko maitsima sumaslange English kilal metlan ka na Esam na sindalik na ato na siya fly lekain at ka Paing kain me akkalemye talik na to lahin tia safashikin kalmen safashikin ba in the shon moti kapilesha makaslan god pangon got na kaya maniliki ka di kal si makat finematale kat palain si na pangan ne introduction Bible lesson context mga lang siya fasila fakat fas na kitlo siya left toto ke malitia ang kaksakin gat Kulo ke lowos bela na wag kin na sin matsiwiyak na kaya na Mr. Lipan then ganda ka siya siya liyawi the kain fakla me si luo ma pati nakataya woke then nakonyela ko shipe me indoctorate mamatash nga na ke me expound lala tamla liban nakna swash na met bela na flok na yero plamalak Lo malap tigin treskal. Metigi nga fact. Kas naftodoin we cash on the context an. Akeli introduction to lo malak mo. International Standard Commentary Academy mo. Knowledge is power. Nakat ka pa na abuse mo siya. Ale ilya. Mana ilya siya. Nagyamulong nga kalim gela. Kung cash ang matlas ko siya nag-insurance, life insurance mo. Na kung yalo somla, kung matake, yan ang malapsi. Sramsramkin kan kidney. Na oya may kek na siyong fashion na masiyang imayin sa cash. Yohk na pa knowledge ko may sila. Kaya nga wikum kaya yalo. Kung mata sramsram na sikni. Matan na malin na. Wana ni kek lamang na kalim siya na sik. May fin siya kulago. Ngayon kalayan sa po, itala pa pala, kalayan sa po yalan katin mola ko. Ni kaya nga sunye, finshak sila, ngayon katin filangan actually preach the word of God. Kaya ngayon, sisisla kaya ngan God, ngayon sisisla kaya kaslan God. Ngayon ito alam mo kanin, kas or malan God, me oyalan God, me or malan God, me shupelash. Kain oya machine la kaya kas molan gata. Wana ni kakta na sikya matan malan ne kaya nga wikom kaya lusen yelo tukun kum masya fara kum kaya na misinga ta wana nalle. May mo singe na kaya temple lan gat siya pa kat na kaya wamit lalal fungi like it or not kat temple lan gat. The knowledge mga connected na wana ka din akulu ke temple singe ke makat is na ke manus. Ingin ang alien na pa etle ke knowledge power siya matagay na kalamilipan kung tingin na ina kung mumobel todo. Kung belsin na example pati na mo kaya ni sana mo piang siya 27 hours. When in Ben me Martin Challalak, mein God ingange power makinya. System sing am the agree the investigate ngan kalam kala pailan knowledge is power ke munun meche. Elusian na sik ngan kalam kala. Para kan unta masa. Ngamas na nga tuit le kang shu gaga kanin oya mai sangat lu ki temple sing na wana katle ni keslan sik bin fin trak la ko ngan chun la pan yeshe ngan tuyak clients up preach keslan god eli ke la ka na wana len keslan sik kan kalan kala mangam ta kang pa ke mo la that's power, that's knowledge is power na kadin chuk na share in chivana kuyiga mo ma kuluk mai kek na share kadin ta kana run kat ke akina me koneki ya mga askengin ang ngeke kalam si makatil chinsik ngan karing temple lal ngan kalain sa men
Masih tingin terus kali lakal Meshiga. Kume mas, kete takle mas, siya kawan sa boka. Na, il fakla bel nga lemo, lange tangye, me siya wona ke tembala, il fa is, may tapang na siya. Na, skinan ko kya siya sramsramkin na ke kola ka tanyong may patkit ni. Kya na, foto to siya, pa siya am ka na kaya it's figurative. Tayo siya mapay siya. May patkit ni. Makulog siya pang. Nga na pa na shift mo siya. Nga te siya mamimeta. O iya may kakla na siya. Kaya siya pinagkata liyan siya. Kaya nga kikalain sa pila. Liyan siya mapay siya nga sum na kaya. Liyan temple luman. Kumaliyang fa kaya. Karingan. Makumekangan. Nataka pa kaya. Me. Sokas siya ka. Ready ka. Or kunokon kaya. Me. Wednesday, I didn't miss my father. My one again man was in a fat na pay. Yen ang alien na pay na para katashke, magatashke nga kat mas. When kat is sang kusho, matche fall na ke ma akwa kilan kat na shishka shi. Now, knowledge is power. Makadil gas na siuman kum sherry. May kum shukya mo malo mo. Kafela. Nagawan ka na kaya mapailan ka. Pangin makatashke. Pangin introduction si mga long akta yawulal tigin na nga isnasip na pangin mo nga. Ukal tigin, el mga siya kikit nila el nga el function, pelu ko siya flop, la, itigat mo. Ngale polo ngale, suy kaksin ka kaya may kat na siya nga el litiya, omne nga, tugun na nga tolla, mga mtakang ingin ang alkin na ben kaso mo ke laundry meta igaya blanket lala tagal lamay mainge taga wana nga nale energy mataga ke or makati na siya tena tena me empty energy siya nga palakin na ke malentarya nga kang na may masibam margin la sibam na kang empty. Okay nga flela aquaklan gating burn ma on siya nga it's natural flow energy nga taga wangin nga palak na pay wo okay read wo pengin na lutut fashion yegas male nga force ya ingin na kaya tu karing na pay tempolan gata wana ni kekla na pay knowledge is power. Masing nga share mo kayo na akyok ya kayo kat kay siya matlal niyo. Diyan temple jilongan. Nage context nage siyamsyok siya niya. Masong periti tingin tres ka kading pel na isang we mak academia. For shofu kik ng on course. Patikin na ilacademia. Line shofu git ng long course or sige non ko force course yen na tina sramsramkin masa sige non ko pangay siye feature makinya ke stand shamsu hukshin ya sramsramkin yak masa umesom li nage Torah law testimony precepts, statutes, commandments, rules, word. If you come near the force course out of 176 kena sramsramkin ya law, testimony, precepts, statutes, commandments, rules, kakas. Force na kayo sramsramkin ya kumangay. Siya yung force course mo kayo na. Force course nga pa ano yung notes nga sumasla. Force al nga la akos yangaul yangal chiye shoklongol luo shoktongol luo shokangalya for sheet course nga si repeat 84 90 91 120 122 130 to 149 then sramsramkin ya law testimony precept statutes commandment rules ka word for shovo
onmol show onmol lia pa sramsramkin ya masa gaslan god akwaklan god ke chamshok singa lia kan me pang feature shirt makanya emphasis sramsramkin ya yohk masa sramsramkin ya me law testimony precept statutes commandment rules word emphasis taka ke mga fucking na ngay Akluo repetition banga feature siya nga semuanya emphasis repetition kalwaniya me law testimony precept statutes commandment rules word na relationship emphasis repetition relationship banga acrostic feature si makinyakin me metain shamon yohk metain kalwani na kapasyan no phone na may course makatsamprapin niya. Law, testimony, precept, statutes, commandment, rules, word. Katin te malkan nila, bottom line, kaslan God. Pangay context reaching akin sa when may introduction sila la, personal kain mga liyama katilgas na siya, galita yung siya lang akikalan sa palay. Then ikas na siya. Oh iya na eliyama nga rele na ke makuluk siya pa mano siya nga atin na liyang mo oral siya kalam siya nga kalam ke klik ngul siya buyak nga tiging tres ka ke sram ke kaila lal electis makinya ya aloy na kita na man pang mas mga na siya siya nga na nang kalan sa pikat ta kalam na context na ke 119 nga kulo malap tiging tres ka ke siya nga apilenda na for sheet course tena sramsramkin ya mga takan la in academy na sisla for shogun mo liya sramsramkin masa sramsramkin oya may na gani kalan ke apa tigin na taga akate yang na kulo malap na siltigin wana la academia malitu chinge alef toto kada sumna kad sang na dan fashionament na ke ipsimet na sumna ki pacl na kad fataga kalia Laman lap karslan man nagawa sibe pain man nagawa lars nas wana ko usliget shirley family shirley diyangan like cherry talaga slow sa mat pak nagawa na inda long nas matigin tres ka din fak ngam ne kulo kakshin gat kam gul el pa chawla relationship man chawla kan le kaila wala pe pa manila 5 year man kalan kela gul jam tan che nai alle masi fun kulo man lap interest kal afo ko telo kulo man lap Lawala aplo Mr. Lipan ke cash ke introduction ay pena ke context on the testimony umle metiga fat ke plu nga ekin mai chima vale de long yo sha sku ba jin na niak na unwiyak le nga sanga kumin vale long yo sha sku ngal na upe ye lu si ba nga me matain me o ye si ma du ti ya ming na pa na nga ro ki ka de ta ka na ki siam su ko nga ip se met ne la sham kun request for wisdom nga shen na ki kat pa pelen esam gas lal met kawul na sin na bata ka ki siam si uk singal ye fasit na dolun ke na la kosh ki nga shen kat fin li na ki fasit na dolun na ke na la kosh kadelieta na masa panlem ka dana ke tameliban lakkalem yenge arula na she was na ke fasit ng tolo na kya itala ko sa bella maximus poems ngayon mo stanza lang afak stanza ka fossil masifan na mata ko met nge sham kun kat edalik natalo kat and his pupils na challenge siya matagal na sin la Septuagint ka scripture writers ngayon ba o yes siya taga challenge na siya lo sa may sikyak lalo sa ako la kada ako la nage anya madalos kume sham kun
sramsram na singat papa. Ana ke Moses na ke finola ke aske exodus sapta singalia. Na kome flow kote ogo ku fokanene na sinmoeta. Shaman fokana sinmoeta ke gas fall elosin kanilanga ke. Alang sinarik magin analogy singe kapsha singe na ke feedback cookie sa anlang ke refrigerator. Nadalik shit na das ke ka finne na ke cereal nge. Idalaki siya ta inna ita ginatin fadal kain jiven na sapla kisin si woke. Nag scripture writers God will inspire us in kan likiye ke gas fall nga kumin galim ke. Babal sinadas nge me am dal kiye mo class on ko shikan galim ke. Man lemel matawa kluti ke yes nga luo. Nara ke faksila matakonge akalemila il siya masumusta siya amso kung umunta na academy at fak mo anonymous. Wangin papatama. Siya amso kong na ay na hinkain da ka mo na siya mo wait si masumusta siya amso kong fakla sipe si maurela o ya si ma aro pena sin mo etain si muska in sumas lamay ko flavak ke kas fall shumon malan lem kat ke kaslan meta. Narakat ngitlali na kipesi ma kada sa pal Moses. Eran in sunral ko siya itsepa. Arpe problem si madel siya. Naman masi kya pa. Elo sumdafo sapsuko sinlem God na elaye. Liwan physicality ke munun mwetsi ka munun me katsi. Ke kanakataya mo Moses eron so ma tasak tangon lan gat welalos para el fact ke exodus it course fasilange nga era kumin o anakat na sil toko siya eron damlelo el fact sil Moses el fact kaskas na sil toko siya elan lela med Israel in som liki fel sila elefatian alongkom en avasang me kai na upen na fin any job. Kolla med din shuf no kewa lak fin felsia. Kasi mga shiking nakataya ng aski standard lesson commentary on anthropomorphism. Masima me anain tatafla ma wangin physical nature ke masing mga kalim ke human physics singan wangin. Ay pa na ke sram singe akkalemiyak pa na ke bukse akluo kipabal na version ngayon. Exodus it ko tumig or fact mo na may dit siya po ay los tafa ito la nga palimkat. Spirituality siya ma ko siya ma evakalim nila siya ma Moses eran sum aulangan. Kipel siya nga siya po lana los kola mo di siya ligifel siya los. Eloy ye pe akalim ye kipakotin lala. Kiwek on gos long mi gos lang lemkat ilan ka lang bakotin na mana kewa ma elkira na sin mat lokal ka mata ka ke kalang bakotin lal ke sam su ko mata ka na siya nge akataya ki na yohk ke dawat ke rek ma wek on gos long mi gos nge kasin akin siulan metol pa sa manyak ke yohk para me ngasam ko na Moses ay peron when nakalimila lem ka del sap ko na sil Moses ilan fact na sil Aaron and when nadalil na rekmang kasing kilos akin si uya mo di Israel elwengan in national dal el dal awlal naman gaslan ka ta el tagay akin si uya los in karangan los inakalimik ka lang apakotin lal na silos na in academy pelang si Mr. Lal. Naral fakla, elos fin faka kinegin mo akin siyo na sin med Israel nga fa akin siyo yelos. Ngau si fos singa in academy la pange en si mauskat me nage malutut siya ngayon. Komore yale e karangan ya. Your hands made me and formed me.
Na masil siyak to ko pa. Ilrela ngoshilal nge. Siyatak na sik. Ta nga faluti masaplom. Se mas ta siyam sukunge. Ilito lakat papa ilorella. Na sang na sil fin siyak kikaslalo. Para takopen na kisiyam sukunge. Fasong ang siya ka fashion natin. Kada ko na yaklalvak mo. Ilpurahin siyak kimulila. Lemkat, nga totolan sa ano mulila lom na siya. Kipel si mamatlokalok na taga narola. Nara ki, matawag yan lang kumuriya le karangan niya. Your hands made me inform me. Nabayin nga siya eteklal, eldekan sa ano. Nga fuliya lalfung laki kaslom. Na mayan nilita, napay ki faithfulness lang gata. Mesing at sramsramkin. In fact la, medigi kom da kaya, nga fashion masaplom. Ta fuela siyas, parang sramsramkin mo, section siya makatutut kisam si uksingal yang El section si makalimye, akostene, ta fuela, diekma tafung lela, na floktang na yurin ka. Naralange, engi ngakos kum kaslom. Kaya lom na siyuk, makuya. Pangitilay sima sramsramkin ka. Elitala, kat papa siya rela, ala karanganol. Nailange, kaya klom na siyuk, akuya. Kinga masik ya, it took me a while. I went through denial for a period of time. Kan ke realization sila, nga ini nangan song na yitan katin lem talak na sit. Mayatan mga ratjafal, pak museum nuk ngayon, aske siya koren singal si pastol nga ulan. Kat saplak na kakafasi, lang lem ngayon, kat tenakinsay ka. Napanganan si mga taka na kaya, papen na samis kung ifak nga ilang nga filia lalf nga lagin komifo, el palakin mo, el finitotolan sa anong kasya. Dahil lima kayak si Baurik na sila nga siya may akwoyel. Nara, ikes like a confession siya na sin limkat, na sin creator. Na elitala, el teorella mo kayo na, Samsung elitala, wala pa matsaya na, ilki matsaya pinta ko. Limpalak na yun limkat, elos finash ki oya si paname. Na makiasing ito ka ki, matawag kiya creation, el naurikat like matawag kiya. Emphasis singet akalimila. Tena saflorik mo lang limkat tapaki. Pelsi magkatya na si siyavak mo, elorikat lea. Recreation singa siya na fashion na mit. Sikat finsum ki samsivuk tolngol yava singal dolu. Fakla, kumlamala, ip na kayo wakimunuk. Kumakiyawi insiyan ninagiyak. Nakiba na fact singan, ki recreation singa. Tetuwi ki elorikat lea. Al sa pala charmaya, ilan sumnirun, may sima, mata, bangon, father's house, or alakle. Alakle nga, spinning wheel sinada, latolan kle nga na ke, na mani wala sound si makalimila, fall, kantakle. Na, skingatali na ke, recreation siya nga, mot ka na ke kle, siya finshak na lumpy. So na safla, itakle. Na ora fakki oya singe elvinorella sialo ti asyun lang silal elvinorella may tata ti asyun lang silal elvinorella alo ti asyun lang silal ele ace klase kalla nagesi penalama pang recreation singe may bakla sikial elange ngaesang na silos sin si sasya na naksasya recreation jabangan siya chonel academic gospel lalilange. Siya el fact, nga fact na po yun nasyon. Si matfin, siya si Felisusle, el kofla na liat toko siya ilan ka. Kadita ka siyang drabgel, siya Nicodemus. Nara, kil nga siya wisdom nga lang, siya tak na siya, tanga falit di masaplom. Ingin na ikipa, connect la source of life sila nga siyaksin ka insang gift of understanding ke maul siya nga nasit. Lam nakmanas
Akatay driven purpose ka drive ki life singe. Fact ye chem sil me ko rin kan ka fact singen. In fact la tarak ta katena si was finenanain akyok ke lalmet met la kalal ye request na ke wisdom singe. Na fact singe pa inin na lan pray na sin God. Siya fa sang na sil. Moyen kat el tiesha wash. Elin sewo en sang yohk na sin met na kewa. Pailaas kainin sources ke lalmet met ma arfel. Dan na keurala silan samus singe. El se mas sa sams gunge. Eli ke makat papa. Elis Angelan met Leticia. Kel shikyak na kel mato. Nara sam ngon mekos ang ako sigil mekos. Taka pensi back kay vaccine la. Fucking kenik lum na sik. Ngeshebu istam siya bange. Olem God. Luti na sikin kenik lum. Litiyain mo ifal na kimapayelom. Takum katlak siya mo liyale. Mga lalfri kung peli na kewa. Iwa kayo nga siya nga nasil. Sin God. May yung kikat lem talayaka. Kikat fuck siya fi. Akenek makuluklas. Ano nga nga fak siya koren. Sapta singal siya was tolngol siya kat na saplak. Nakikafasi lang lemwe. Akat te kensay ka dinaksyo siya katle. Naraw siya meta. Ara ki, samsa kong ifani na ki, first sapta singal mo, layla nga nakos na pay masaplong. Tanga fatiye, ak may kanya. Kliye, mga lungan, equate to each other. Tandem on na ki. Nga kung kanaos masaplan God, ilak may kanya God. Pasam sa kong akalimiki kaya po nga. Tanagi, fasit nga tolo siya nga maigas lang eh. Inakala niya pangan ngos siya na kilalmet magsinga. Pero in fact, kalakos mo, elo siya flatikom, elo siya ngan kilos diya. If maniles makle, elie, ay pa naging alim talekla. Maetan na mga rangi pa nga ismaetan eh. Naman nila nga, mayan nga lalalfingi kung kaya wala lalo. Wala lalan gata, ang kawal nitok mabatbat. Kat nira pledge la siya, tekay napkran na kaya wala lalan gata, kat kanaus la. Nara fakki, samsiyok singal sigongi, kaya in sramsram, penasin met maurek maguluk. Man mayat at ako kaya. Nara ki samsi ko ba nang ifas lamnal tolo singal fakla, kaya nga liya met kuluk, kilos line masap, ngaro na nakaskasya. Kaya fakla, met kuluk kilos fin, kilos buliya may kaship na siyuk, tasag tangatiyan na, may kan la masaplong. Nakalme pa, lame sikyak kumki, maupe ka, masafal masikya ka. Nga kung hindi lose sight ka mabay, swastan ka na. Pasamso kung alitiya ke, ngan ka nakatafoy lang. Samso kung singal ya, fason ngol siya singal. When may kulo ka alikiya mama, esang rapaykat la, pakaship singe. Na fact pala, may kulo ka ilosano na inuniyawi. Nga kung ni mol 4-4, ta trango siya lan may ito. Awan daluni ka di petare, mental til ka tiyak, with false accusation. Mate pepay matlo te kain nagamatlo ke. Na elji mas masasam sa kung el fakla. Ni o ingi enta sakta. Ngafa arulen na nanga ki mataplo man nakita maliban nila kelamie. Nara ingi na shift siya si kyak ki text la siya. In kain takain kay in apay siwas ingkan akos ke. Na kumbinsom na ke fwa sakit nga liya singal fakla. Layla tayo siyak flat ke kuminta ka na Europe. Ilabos na kayo siya ito ke masaplom. Layla nga nakos na napaya yung masaplom. Tangava tiyak may kanyaya. Ngamit kawaklan met na kayo siya kalan sa payko. Aok, ilos na kayo siya akos masaplom. Ingin na shift siya nga el tile focus mo kayo na ki met makuluk, orala makuluk,
Kamit ma, ora lang may kashi, kamandra pa lang mo it, ay ngin asom na silos ma, kadin kain sramsramkin ma, me siyang singkat. Matawa kian lalmit mit pa siyang singkat. So kasi fasit kosh, hindi kat kian. Naro, kalmen faxing pa, elosing wili ki lalal fui kalalo surun lem kat, eke wole lalal. Pacl mi ke sampol ngol dolo fo singalan kosh ke ngol lu fak mo. Lem kadel yelo siyang siaksol, elos siya vili lalal fui lalos ke lang si kawil. Saligi mise, nga panmole, nga pako mo lagan na mise, nga preseksin kat, inanak manas na si fino lang sila kat tafila mo laga nga preken ay siya to yung lalgos. When sramram sige ka siya to yung lalgos kaya nansin sige in mo lelos taligi mise. Esa kaya siya to ko siya mabu orala finan juda. Kadel fact na sila license, fact na sila malaunilya. Naltang bako mo ultang mamalile price siya kiknak manas. Siya kiknak manas na kat papa true is grace kikalang bako din lal. Ilfang sila license, fang sila sa kaya ma okay kaya malong porsyentang pray lal. Ay suda sang yes singa ulime ko sintafala mo lal. Kawula na ievin mga sikyak kifakon pray lal. Nara fact la el shukya mo lalos in pelin shell. Kat fulia vinja clash in lemkat. El melango may kasalash. Kirsi pel katingan. Katlalal fungi in inel matal. Lemkat. Lela talang siya kawil lumin wikut. Kirsi kat fulia vinja clash in ko. Elos forla in bikia lalal fungi kiwalelala. Na nag-iipsibit ngayon aksa fiela. Fasit kalmi ko sige itnalon ko sramsramkin. Oy naki akalmi lang. Four line lalal fungi kiwalay lalal. Fakla lalal fungi in lemkat. Mayan masaplan lemkat haral na siwas. Fak mo kifasit kalmi ko siyan. Lemkat ngay tatananan kalom siwas. E kung kaya mayan kominsipay. Lela lang si kawil lo minakyokye. O na kum da lela na si matkalan saplo. I know the Lord that your laws are righteous. In we na finjak lalos, kasin si fen aurela kin sa lalos kima eloso oshke. O na kesam si vuk singalia fazit ko itkalmego singak kalendine. Nasish kadin loing akwo yan na ke. Ingain lemkat ngay ta nan kalom siwas. E kung kaya mayan kuminsipay. Kadvinsom na luwo Samuel. Saptay karfas nga lakos na akalamila kat papel kahikat. Ana kel kahitalik sinatal. Nara, taka na siya kadin diye. Ila nakimasap masamsam kunyak nga. Katkan dikiye pa naki oyelan mit natalash. Fin pa nakel wen nataleli. Fakla. Ugali siyam singa kasi sambulo singal dolo. Wen nataleli los elakuluk. Siya eli, siya matol valad lalos pangat. Elos siya nagalin lemkat. Skili masinga fin pa kumtalik sintin matsuposi. Na kung farken, na kung din na ukuy mamasap kang kikaslan ka ata. Korana lang silong. Napasikyak nga, elo siya pa kaya nakwaklan matol ki mafala lo sinara na sinmait ta. Paing o yamay lo sira na sinmait ma takay nurik kasya. Ba't ka takay nurik kasya? Dala na lang si lalos. Sang fork siya. Insang, shagi ko ema, shem lagi fork. Dan siya na, skris kaya kang, malang, kinalang si lalos. Siya practice ka, o yan, ilamay lo sira. Sramsramkin diya. Fin pa nakikumukoy malan ka ata. Di practice ko duk siya mga kalimita. Paano tariya? Kitalik natin, may matulfalat siya nga eli. Nangat lali na kaya o yan makadukikin malan ka ata. Kikatikya lalfong ilan ka ata. Lashin ka ata.
Kilo som na cherry kowa. Kung gali siya na hingi choswan kos fasingal me kos. In fact la len siya kit kosa. Ilus ko dali kisek na tong kalmel tutenga. E fa shrauni city se pelit kos. Skimo kawele ke ashrauni pelsi luo tolu akos mekos onkos akit kos ilma den sala. Panga trust in God. Alem ka sang na silo city se. Meta ko ki katorela. Mutaki mawo. Pangan kita matago kaya. Na may inorela lang God el vakla. Maurela si ulela nakko. Ngay nakos kasi niti siwas waslom. Sami singe som niki lem talekla. Conviction jila lias. Lem mataki mapay siwasa. Kipa na bukmatan. Akalim yun na siya. Kadinara mafal. Nasin me da pel na kewa. Kadinara mamawo pel na kewa. Nag-uusyak kayo na kwagin fel siya lem kat lowos. El shoot na siwas. Masing ipit siya ingenik osak suko. Makatudi ke meto ito singal dolun gis nga lakos. Siya fak mautyak na kemutan po osak siya. Mayin matan buk na inela shalet. Ingenik na kefisesh. Pas met faske. Masinge. Kung kaya nga nag-inusan ka Facebook pena. Kat fosyak misingi. Mengkanik sunga na alang shalet. Facebook paliti siya ula siya misingi ya. Kat fototole. Fakla, fanamatan put nag-imol o asikshi. So narrogate. And kanik nag-upe. Kalmiyan pa. Or sacrifice in an anorekle. Liya leme langan sin matamalutude. In fact, na silos. Met tigi kum daga matamaklutudaan. Count the cost. Kung mata ka kan Tuesday, kung mata ka kan Fred etosta, kung ka ba kay Sanri, aspect ko no kon long church loman. Count the cost. Na masingan fucking we o yasingan ma. Alelo tayo la wusil tam na siya legel da kalung yan na pa. Nimetal wusil ki orek malangkata. Nimetal wusil ki ka one day si makunom ki malangkata. If mga kapenusi me matanasish. Ak musiyika. Ak manasimola. Katikan kapke ka no yan. Kadinukwe instruction. May fact madaka. May pacl basic instruction before leaving earth. Kadinukwe basic instruction man kada. Payo siya na siya oye. Inorela akut laske mol insyana yang silasne. Kadakut na yensi. Managawa daw Jerusalem, managawa siya sa Jerusalem. Lem ka deki mayatain nanan ka mat kisiwas at yeki wiwimat. Paspel nga kunay katyak kyo yasing. Kat wiwimat, kat wiwisyaw. Pangasima pa balas ka kadinara. Kadinara nanan ka las na sinmat wiyasya with the tribe ke mapayasiwas. Astronomy singalon ko singalya longola ka tayo lakalim ke fact mo elosin tiya sesiwas ka fact shishi inalan ka lalosa. Elosin tiya ace molin ANC mayan molin ANC kaya naklos siya matan met lalmet emat siwas. Paano ang elosorela nanan ka tiya siwas? Kung sinara mafal, siwas pel na kewa. Li pel na kewa sige pakakalim yun naging dignity and integrity. Takos fact koin akwaki in felsi sa limkat lowos shoot na siwas. Mga sramsramkin dak naging fairly no layanga. Akat finget lalien naging eschatology and si sa limkat ila ako na siya Jerusalem sasit. Inna ka din dake. Na mayen kat finlila ashmama kuluk magat patatyang nage. Kadinita pela judgment lang gada naturally flow because of his faithfulness. Fact ki samtol ng dolu akos. Fact mo kaslan lem gat paye. Erik malal na kewa lalal fungiyak.
Pasi sara judgment la finta ka kaditala ma eusibu mabueta ka ke. Pangan o yesi ma me akalimina si kom kishipen ashpen mai kaya ka na session. Na o yef kasi ma ngisaya kat ke ipsimet ke garinash ke. Inala na yohk pasi sellash. Pange pastor si appropriate pastor si o yesi ma katapel sibu kaya kadin na kaya. Papen na pol el fact ke si fakon ngon el fact na ke pasi sel singe. Te lang si mislehingan makaya ka aru ke makune aroin mo pasi selash ke mongfu shesh na masinga si fenolim fesinge kat finili la memoetar ka memeshavata ka pasi sara ke kunokon si ke tuste sramsramkin yak na ke masang chicken feya claim ke tukunel ta fara petta is like in ver jordan. Nara ke maritsia ke meto akos fasakos meto akos fasitkos meto akos fasingel ke melutu chike tuste loang na ke akuye pel si mama shavata kana sesha kat pasiselle ka dinetala me mange matako ke oil and kat na sesh. Naman keyword siya kaya fak mo masamas la fakoingi. Kalme ba kadin etala pel na kayo mga chun mo shafo kadin som na ke mas la lila me fak kaya. Para fak ke romal ko faslong lal ko fak la kadin tatay mana kayo kadil ratay nash puta ka ke masilo siya lang sil agulos elos sel pangon fal na gisbel. Pangan me o yema keshipin o yema el mas masasam tungwel ta fel o ilale lem to leg in fact la metigi kom da kaya nga fast chain masap si matam lipanil emphasize ke takalal ke introduction ay lesson context ingi nga akos kaslom kumario na wo aro na kalain na pasi sara ke fact si mataka na shesh nge ke pasi sel nge kadetala mau pe maka tuna kata mataka ke makulukat patachang na ke kata mamay to rala na shesh na pasi kat eni na kadin sum na yurin kat na yetan kat ke pasi sel para el fact ke samlam ngal si fasingal fadin ke skalit ko sang kominara in siya kinasnas o God. Esingan sa siya paye in nga. Nimitlis siya lalikiye mo tom. Nimitis la ngan madalom likiya. Si Filpe esin na si kengan siya takake mulalalom. Engara tangan siya wo inakos kom. Nga faluti met Kulo ki makumsapken. Elo siya fafalok na yun. Kaya pa singil faklaukat, may kiselak pa in siya pasisel. Humility siya bangan. The proper way we come toward the Lord. Kometiya puli siya in siya pasisel, siya aulia. Katakan fact mo kat pasisel finwangan repentance. Auliak pa yesi. Repentance el me te kanya pa nga nagataltal nga supa na raw na rama kluksingan. Para David el Proy el intikakin me makuluklal. El Proy na sinkat. Elante for lalakil. Na ipsimet nge el nga sheke lalmet matintakan na rool na mama nga academy mas substantiate mataka nag-isam mamngawul siya siya nga pangay mamatakain kaya siya katla talik natin ka ata evine patatyang nagkima sa faal nakadepala mama katapalaw si kayak na siya siya ta en si ma nga kumin esmak kaya pa kadin pa si siya lagin si auli agin si misal-sal eflok na euro ay nakiwan sumante siya ro pamalipan bangan mga kanakasi keep si met nga pelang eflok na euro takat sum nagi masiluwa makat kain academy ba kay siyak lungi. Lumala.
mute tigin kum long besek ay mangai right yamalap kum kulo manlap kya kate ya wo nga follow along ke international standard lesson commentary na ta shro okay wan we ni pshelyo kum tolla kum kulo manlap ke very detailed me extensively detailed orient tago ke force na ko ma hakalam ya ke commentary kum pasal kum kulo manlap oxygen gas god lan gat met ko sai wang na liban me ta kesben long kalan yok lan gat recreation siya pang masih tik interest kali lak kalan me nga gas lan gat ivingom som na kyak son gospel al son fos si fale el na na me mana ko wa credit truing tamlan chale daga ke mante ya riti ki fos si na nes kan chibe riti mas na ko wa uta ke ngan lan gat ya shibe archipel lan ke luti mapaye inkai inaksiwosye nakate ya oyen molchwos pati interest kalil sham kini kaslan kat makai na ba ka inaksiwosye gat na evin gat te daga na ke walam de long project tigine facebook wanan de esta pel wanan malan fela de esta mas gat inan de kana ke shamso kong wana ka dakkalan mia Stramon yok masap gas mo lan gat katin de kana ke tamil tigin mekilil daga wana tigin treskal lakkalan me tanga ke riti me to akos foshakos chisel fa masmos la fa mo masmos la fa mo fosikor chisel fa to masmos la fa pe mo fosingel na chisel fa na shel faleliki ya shedan masmos la fa na ge maluti ga tosta kadin shishla kadin alle shishla de kaslan god in god Mwen katashke mwen unshingen. Mapay lal, shiwaswas lal, Paing wo, lalal fungi, may lango, kasmo lal pa, polil academic effici saptaon koshmo, armor of God. Tikin treskala sramsramkin eschatology, the end times, study of end times. Panama inagadin siya na. Wena me, malutuchika tostan. Proper focus la trapa, ma sharshin kashao, Jesus Christ sitting at the right hand of God. Gas, masap, lan God, painenuskat ingin. At te oye lan fellow. Kat mat plan God, kat denen na nakadin funyang. Yok na kikas molal. Nagekat nta ke wala na singe, palakin na mapaye singe, kat te shukya na sira, kat fakali. Tigin tres kalil sramsramkin makadinte. Me accepter je kleinschap last na sin kata. El daga ke Tuesday, el daga ke Wednesday Seattle, el daga ke Thursday ke Kahs In Kol lowos. El alle kasha adulan matain, el sunne ke Sunday school. El kalensa, min pang mas mo yok shibe me fin kong matkalal fungi, ashwalom ke church slash koshay, na kunde akshitenye kalensap singe. When kias mo singe pa usye, mo na sin fella na fun kadi tatar. Nara namnas, metinga flok na nakibak lo singe tigin, namnas ngan share for singe daga na sik ngalle long na pa na ke we romali ko for song la ko na ke long li ko el riti tataga ke rom for sapta je for singe lon ko fale. Arulena yohk yan wo sa sheshir, the Paing in Kenikin Molina not call on God. Na shilos na kawa sila lalfungi. Na sin may chew mate, away pa na sin may chain may chew. The wo sa siya akaling mi makati laro, in actual sila, may ta ye matal.
pacl alfungi makena matawag ni ke shafla wana mas la fact enche actuashia yematan ke alfungi famol katin na pain actuashia katingen akadet ka nafkana ke actuashing ka full loud ya kwena tikin traskala kalamia is Jesus Christ matlang lash ke makuluk lash in aksasya recreation siya bange tagal ke kaslan gat ke orit malan ngan gat kai sie gat being sanctified ngena kadena na kaslan gat kadena na masaplan gat kadena na oye lan gat in God in shishes lan gat in pel na kewa matlal fungi na manas broike matlash kusai broike me oye lan gat in ting ke matlal fungi te matlal fungi somna ke matlal fungi ngena metigi patle la somna ke ipaklo ti interest ko gulo malap kenche malala she pel kan wikom samram kir gas mo ke pelsinga ngena de flotnal tigin taka na meda che te like siak lungan kung gulo malap Kaksin gat kulo lipan kikasho makumsingan ale yohk ingay no siya emphasis pe kulo ki kumriti meto ako fasakos fasit fasingaula inu siya na si kumpel na kewa si feyak kata in bangan o iya si makataske na kulo malam sin kar kala fast ki siyak lo nga siya sramsramkin na ki fin siyak na ki belfasho na Esam na siya mas la siyam sa kung siyam siya uksingalya siyam sa kung maloy sa umit kipapal nata siya kibuko nung longos kipapal nata siya nga ki siyam siya uklam nga kipapal nata siya nara ki fosyak singalit ko ka stensa ag itkalit ko siya amin el sramsramkin elos mas was elos makatashik in fact ki itkalit ko siya bako matak nga famol bako to yun siya paing ngisingen grace of the Lord tangain siya ke masaplong el connect delight na lakvakla layla met fuleng met palay na yung kaurela kas fuleng na sil ka kas fakama in may kinla elos akulukiya kikikiya pangan false accusation siya mga fakla kain sikya kung kanta na umeta kain til kumyak ka shamtek matepayke pero kung bata ki mas la and God. The fact la efna nga faule na nan ka Kahs In Lutilong. Pangasula sila masimit English sila lang elos ma sanging ana kaya kadakalim kisokas si fasit ko siyan matawagin lalmet may pasanging singka. Nara eljuda na usina siya focusing na ki intilail may tayin kain loen na ki oye male findigedel male kain aksyon sila isella lagi mamangan kaya kaya na masi mga kumeliyak kaya pa oye sima akkalimi na paye kalang takotin lang kata kaya ikes lagi nga section limekos pasyam si uklam nga ulngi siya kalik na kaya na ipsap na siya sramsramkin na yohk ay na in sramsramkin ke mama sikyak ke Deuteronomy ma elos tafaele ke jipensiya ako sten lalos na elos yun manaupe na forle na pangat ta ako lang takotin siya matakaw na ke sramsram mo kat finli na ke Exodus to yung lakos pason ko fak na siya lemka del fali yung matal Moses ya fak nga balem kat lang galang abakotin siya ti assign malat sisis lang naging si paye elang si kawil ne maya ya fason ko si fakla ne oingi kes ben yokle na pakotin lom kum tia na sisalos le kakanaw salos le kum siya kat galang abakotin na kung vinmod ke without such mercy wangan siya kan pan mole in kain moling kain dawak sa siya akut fin wangan ka lang pakotin silang galim kat kapatamasing siya wangan mo mole nara takalagi in fact nilang
Nara ingena ngalien sewo mataka ki masaplom. Ingena ashi confidence lal. Ashi kalim na kasinil la Belgi la panglasin gata kat papa la lipsha malfaka. Ifo manilya sikyak finan Israel. Man Israel pa imelan kat kala na pamachuta. Sak malyukuye ba shlagin machuta. Iltaban elosin ramawo elo sorekakmas. Iltaban elosin ramasi was elos long percent met ak kayo kiya kilos wuyakin siu nanan ka si was. So kasal gusto ngun taka na siya sinitikat men katsamsam ki kaslan met medingin. Fakla ngamata siskel wala siya matlem nakimasya. Len na kewa nga may ingan na sil nga ingan niya madal dali na kewa. May fa may kat pa source of delight singe. Delight singe lang na may insewo wosi. Paila kalemye lang nga ingan di may insewo wosi may ingan si. Nga ingan ki fail gimit siya matafin fail. Na pa akademi ki smasala lavak ma kasi nutilom akin si uye o na mat kasha pa kumata nga fa mol the ngain sewu ki masaplom fana tie esi insewu na si malakan ni siya tar ki makayok na si ngalo na nakayok e force nga tajak ta masaplom akin si uye olem gat makina is kasha in Moliale. Nga konayak, delight singe, nga konayakin masaplo. Nara, kikatloan na kifaki kash ngata na, elikia na pala lalfung ilal, yun lemkat, para lang leilak tayo lusya ak falet ko, hindi ka na Europe, when experience first hand, elus na kayo siya ita ki masaplo, leilang ay nakus na pay masaplo, tanga fatye, ak mekin yeya. Kasi dalawa na ki stanza kalingol singe ki may section singe. Siyam si uksingalya. Ilete ak mekin yi kat fingat teptatyang na ki makulo. Nara elngeshe finja kin ma elos mapatatyang kafikama elos ingan folok. In folok focus taldala ingan folok na yun lemga. Kika chamdrang ki kasin lalmet ngaya. El siya sa samsugong el shamsham kuntana len uchak nilutu chilan lem katabat marin kasha. El ke congregation mat mawala lalua in lupsha malakalim yenge. El ke lo sinakilin el dak sangang sin lem ka. El ke elo sin welal. Samking afak ke section jinge section in imno buksima elos on showingan. Ay pa na ke elos sala na pocheri ko patatle. Nara taka na siya kadin kain ito la lem kadel to pu el siya mapang. English siya kilalmit mo ni. Fak pa chair maya singal mikosh pasingal ya fakla. Na lem kadel to pu kyoing Confin foloko. Ngai si vel ace com come fa si fil pe met kalen sapla. With condition. Confin dile fak mawangan si pe kom vaak maar yohk na kom met als je veel bij met pacl kom in die som na yurin meta leila lo sinta ka na yuro in orela o yesema pan to ko mameta na yuro kish bene los kain akilit na ke manifestation si masikyak ni ma pa yesi wasima kel ngi shelal met musinga ka na yuro na may panganib siyak luwa alep toto Liban, vlog na yung afatapanin wikum kali ki kas todo. Lamala, ela vlog na yung. Kal, ting trash kal, wala na ipsi meta. Ipsi aklunga tagale akta yaki pe wo. Kulo kakshagin gat ke katagal shun pel singe. Wikut kewa alle long lut tagot na ke pel singe tana mas malet somon yok pa kaslan ga
masaplan God. Na akustin lash na geo. Taushi me lesionim aktolu siya nga nan ko fosalingaw. Fosalingaw. Leilangan akus na pay masaplom tanga fa tie ak may kunya. Masingan to na shik ngan kalim ke ma ngash ka na mising. Fashion yesingal dula na mising ke kaslan ka. Ngayon na nga set ta example na siya ulo. Kilala alfung iloko. Talindi na paela. Pae siya na mo sila lang at likina mo sila meta. Ngante may kinagit wala alfung iloko. Oh ngan okya la ke masaplan ka ngan tuna ka ke maswaslan mo kayo. Nga fat na paela. Well tamlin triskal. Tamlin shirley fashion yes nga luna mo siya nga. Siya na pae. Oy yes nga loing na ke. Yohk na meta. Yohk na meta. Ngayon siya na naman. Nga talawain ma siya yan masing. Katsano takalan lay mo. Katsano takalan lay mo. Silpa na akalay mi na sik na nakyas mo kanya ke factual pastolo to ke adulok syntax siya. For chinchinaw. Ni me ko shelos. Shukya na lam lalo sa furna. Nasip ko mo siya nga. Fur siya nga. Lam siya nga panganin ka. Kading siya lang ngon. Kan me. Kaya kat siya siya nga ngon. Nga kadilakin siya wikat. Man kat akos masaplal. Kat truang molken kastlal. Nara. Kat siya nga ngon lal. Ngon inkat. Fakong lan ngon. Kalam ke mo lasha. Pata ka ke or mawu. Aru siya sramsramkin ke. Kuno kan ke fretia. Ke shame. Orek ma fakon orek ma kalam ke lalalfung lakum. When bangay byproduct siya ke lalalfung siya akum. Automatic. If hindi ka ke lalalfung orek ma way to ka ke hoye. Hoye lalalfung lasha. Yo makatensang. Akyok ki siyam so ito. Focus lasha pakating shame lang at ako nagkakastan ka. Lela ngon ka din sisis na ka kisabing ka akustan na ke masaplay. Masap si mayoki meta. Metulong liyo fostong yus kong hangaw. Katin lang siya ka din met. Tiki managawa ke insiyas ke nankars ke nanash. Again lang siya matulang nash. Wanagat lang siya katsifen. It's all about love. Tiki interest ka lala vertical relationship. No, horizontal relationship siya. In full way, where it cross Jesus Christ. Elusiye pa na sikum, kadin pick up the cross and follow him. Kadin na kadin ako stem na gamasi ka tasik ka nga. Kadin na kadin loin. Ako yan. Mas mayok siya pa na sikum matalal niya. Mohon mata sila siya. Alam mo atake mo siya nga. Makunin siya pang. Great Commission siya na, katin somero. Magtamalutlot lang. Therefore, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you. Teach them. Nalulay na malawigan na ni Keshafla. Masingay pa makunerso. Kat fashion Silpa proe, fin shaka din taga na get tustia, silpa fashion na me. Kat siya na masyashin ka siya. Namanas. Kat sramsramin akay kat no fon na yok na nga. Akay proe cake. Kat alle shu kaksikin gat ke may kek la fashion na ke pelching kat inte me fosha. Akatin alle akikati katin ni mas mapay me. Pakas mo man kat magayon. Wan masyaya. Wan mafela siya nga usyo. Wan na kaslan ka. I think that ako stem na ge.
main siya mo makina pa ito ka na. Ewan talaga. Ewan yun. When a Sami sung sramsramkin comfort sila la. Kaslan ka. Comfort siya matagal kaya lay sinin. Siya meta. Pakaslan God. El delight in the word of God. El shoot. El shoot na main siya. Kulo malap kaslan mat na kayo Mamo pangan sramsram kali lok. Ngasum na nira tigin na sramsram lal. Te kali na ke proe. Na wanang akalamya. Katlen wikut. Fashali kat fat flok ke tuster fin mo. Pratigin. Ngala kaksyagin God came. Ngala kulo malap ke arulom matkalan sap bobolan God. Tigin triskad. God Sige bless you. God. At inis tanya tamdal siya wiyasngan. Ke or mal arulos kewa ke kalan sap lak. Asin mutlak kita. Lo man lap nga usod pelo. Maliban Siya fit. napraskari ko akala mi wikut me. Tigin sisaklo. Ngay akalan mi mait ngay. Kailang sisaklo. Una. Tigin wiya. Akalan na kamalacho. Kewo. Kahs In Kol na manas. Share your life kaso. Pangan pasal tamal shirle. Lo man lap tamal shirle. Tanya me cry. Ikaw na siwas kewa. Lo man lap. Tamtal melisito siya. Ikaw na siwas kewa. Lo man lap. Lo man lap. Alisa talin siya. Kulo kaksakin kat kaya may lut bobo. Kulo man lap tigin pangan. Tamtal tawag pe bupega. Ikaw kulo ke cash mole. Kulo man lap. Cash mole. Na ngaman ne market. Pod pangan. Amen. Kulo. Kat no phone ini na proy. Kulo man lap. Ne market. Kulo man lap. Proy. Tamal rank yash. Kulo tamal ranki. Tamal soman tapot. Kewo kulo man lap. Na wana makalamye. Patikin ko makalamye. Tiyan nga Solomon. Video arroz kada sano inawite managawa siya tamal shirle nakatsidal ko noon. Kulo man lap kaya klan sa lowos in me. Afana trik natas ngan. Isus na siya in American man language English. Nga me. Kosay second language pala dala Tingin tres ka. Gaw. Aw. Kulo man lap kaya arsan man nagawa. Tingin tres ka nga float na room. Convert na met. From Kaliete, rela proing Kalie Belash. Lo man lap tigin. Well, wala msingkat. Kika tukani ki Lucia singe Pana kika dakkala mikim tawa kiya. Samsu ko maloisi met ki samsu ko klam ki papal nada siya pangan. El tako ki alfabetak singa ul ki kastan matipruan. Pana kika dakkala miyan. Ki samsu ko nga nash kasi section long luo pagengan. Na kasi stanza ko fos algos. Na tawrala siyo git ngalon gosh. Alam ko masamsu ko maftodoy met ki papalabas siyo singalit gosh. Nara ki malutut singa ta kana sis. Kat finde kya pa singa ta. Fak mo kadin ko na eklame akin si uye kada. Akin anyel. Desire lalo. Kikat ta ka luti ki el si mas masasamsu ko el rang ki ipsime tan yohk. El si man yohk na ki ngosh silal ngan lalmet metlan God. Ingan prati na fel. Na pa el akalimila el kiya na pa lal fungilan ka lal sin gat pa confidence lalan keshipen elito na ke o ye track record lal kanin mangan gawa aral kan lal fungil en si mga me alana kepe ka dinash ke pa kat na sramsramkin masa mga tash ke Chris period tash ke mot ke win na ke karangan yak singe masa pa kamangan ki kat mata lun kal singen elu si man si wona sis kat finde bottom line kya
Nara katloang nakita no. Elje mas sa samsugunge. Elte matana inga nakfalatsi mama ko ginasil ka mama kamengan sapken na sila. Ano kaya fakpiya nga alingan kun me in national na sinlemkat. A very good relationship alingan kun. Kaya nga ko ingi piya nga kalimila siya maklak kumakan si kya ka pa makunesh kikalensa po katkan talwushi kiye katkan one day siya kima kade provide ka sang na kima kunesh. Akat man kan lalakat papa ingat mali na ke full dignity la siya ka depth ke moral character la siya. Nara may laki nga kewa may siya mo na paskal me ang sitkom. Nangakong kan siya kasin siya kin masingi me si tribe si mara tikiya king akong finfel singi. Me si pe siya katapa na lanikiga tinake len sili tunge. Kadin siya kinan ka ipsingen. Nara ke samsugong king ataka inwi lotoy la ke akalimila akos masaps in my ngansi. El the drudgery si masi makatarakat na ay nas na torkas ka mungul las kesi. El the ka pe ni kesa na siyestla en makatash po ya at may kaship may takain repaykatle. Tasakta kat papatamash eki katin matana ki mapay siwos. Pangeki na paylal katin mulkin o yesima fakak na pay ki kasum kung papay ki oyum ki kaselak kum in alana kalemi referent las na singkat papa kat finnarangan eldepa na guarantee la kadais akfulat sinmat wiya sa tapangan masimakatinaran. Now having said that el siya mas na siyamsugong eliyak na pay lalkan di kiye malal fungi lala yurin kat papa manil pa orella te orekat lepe na recreation singa na ke mama ilan si filbe lutikat ke ana ke wiklodarye ka wikpenadarye samis se el siya mas sa samsugo ay na siye ay na dolo nakflat na kate kel shikya ka mama katulala sil nepa pa ke alun tudeng alun Wednesday ka fitness Sanri school edawi mange patakain kashikat katindikiye finsha klasa na sinkat. Nara siya mga share na sil tamlal nakil masinga nga kumli kikatigil lalal fungisinga ya. Nga share na sil ke pel si mga fok kataka ekan matalal fungi laslaw. Kat fin do it properly kada lasla. Kat fin do it properly man fok siya follow ko 7 times stronger than before. Na malak ko min cast out na en siya mataka na si kumaba kaslan ka din nangyuri ko mas ako inge ila sa sinilam ka talagas. Manil arla na si was ilorekat le el karingan ka. Pangan may fakla kimalitiya kaksikin gat katagan kilusya singa tamalipan kilo malap ki kasya na yohk long ke kumdakain expound niya mange wala exhortation long in we got naging lusa singe. Ako lang kali ki pro ki pel singe. Finash malala yung room, pinwangin, mga kali ki pro. Tigin fresh na met. Kamet, well, lumalap na siyum, may dari kali ki pro ki pel singe. Katagan ni pro. Kat lumalap na siyum kat papa. Pay laurek malomo tuf. Maluto na tagain si feedback kalim yun na siya lawangan italas ita. Panang gigadis kalmeyan samsuko kaonsuko mataga hindi tikat siya loisamit ki mas talom awila na pangon kat inasing nga naging si ulas ki ma umaki na siya ki fashionly klasya katsikan si fan panang kat mishes yung guminanak manas Los sen fulwas kinutugin meunlong. Pamata ka yung kisyangkat,
kakaship na shish kating katang lake. Kulo malap ke dalik na tum na ke wa mata ka wikut yang ke ka singe ingan civil pe lutu ke kaslom usha in them la usha. Paing may facklash in kaksakin gom kat ngshik kat papatamasing siya in wikut ke fashili clash. Ke name that fact kulo amen.